ole tuntu video chu hei meiche kutlak chungchang kha ani deuh ber dona ka news on react tur hi ti chuan hei an man do ne ti beng var nei na non ti chua December ni hriat ami hi kan lo react to kha nia hemi nu hanin kan react zo po khanin an man mai tura chuan ka ngai ani a chan chu a meichhia khian a hrechiang dona khipa khi tunge ani ti temo ei social media hanin an bike mo an helmet ang te a lo posa mo khati angan nei awanga lo posa mi tuemo an mel lo tilang ta mei ten omani then kha chon fiam thu group a ten on posa kan ni lovania o te pon on tia khami anin chana lai ang chi clip te po kha omani mo poi do mai ne he thil hi khipa helmet ang alo nei awang emo address alo in ang ani mo khanga wang te kan he pa hi ne nga tia social media lo the dar ve pop hinom thina mo khatiang te thleng khanin thu boi la boya la du seng chonin proof nan nei me mo misual mi kutlaktu anga hanin suwa top lai kha follow le maya ki pa helmet ang ki pakhat chian siam lova tam takan siama a helmet ang lo khum tok pona manga tin engeniang akor ha kang deu che lo ha pona mei thei akikor ha kang te a phei khok bunang te po lo bunan manga lo ha anga nomang khatiang te awang khanin he pa hi ne nga tia hrechiang lem hlei lo an thalak lo post top mai thina kha a fu view lova cha adong song tu tong tu niu lang chonin shom view don ani mod social media tar chak je kan hriat kha akwal lang hei hi ni hi kutlaktu chu tia akwal cho hun te po ho mai thei chu bang chonin hei hi chu thu nei tu ten hei kan police lampang te pon an zong mek ni na hriata an ko ta hen da ngamila a tha ka ti khop mai ti chonin kan muang hian hei screen kan muang hianin an man do ne ti hi karon react live vek po khanin hei chun man har don lo hi ka ti chan chu atira karon sayang khanin a mei chi hena mi pa hi hrechiang dona khoi ve ngangen om khoi lai nge an in ti zong thlengin a hre don view maya amah ro chu kalorin kha adik lo ta view ti kha achiang maya hei meiche kutlaktu laman lo ti hi nimin news a khan ron langani ti chon hei meiche kutlaktu laman lo ti hi kan chiarang nimina news ti chu ania ni zan hriat thlasom pani kumsani somni palia mi papakhatin meiche pakhat kut athlak live video social media dar chiama mi pa kha man alani lova tunge ani ero hriat ani to ram thar tlang veng ani lo anon tile ta he ta po news pakhat kan sira han ram thar tlang veng anon ti box siamo thu hi alo dar chak thei view maya ke chu hei news kariaka hi deu maya maro chu ti hianin ati dikna ha correction ron omle thawa atha thau mai police ranga beng wana thu don danin a mei chenu biak poni to a mei chenu in police shil danin in ngai zong an nia ami pa hi chan mari west ni in ni zana an holo ve ngoi teu an holo ve an a mei chen ning han holo ti na me chia zel tengo ka bo rio me hei ka voi khat chia na ve thau nia police chon mi pale mei che hi biak pon tuma an mobile phone an switch off ve chan mari west khotlang shroi tu te po police chuan an be pop to FIR lu tom lo ma se police chuan mei che kutlak tu hi mantumin thei to pan chua mek zel talan to angin meiche kutlak tu hi ram thar tlang veng angin social media adara ni zan lama police le ram thar veng VDP ten an ngai ven zui ngala an mu zo lo ti ta ni atira karon sei kha poi mo ta view mai a pian phung ani mo address anga ni mo helmet anga ni mo lo na yan mang lo khum ve no mang khawi ani wang khan social media hanin I post phong lo tengo no chui tu te no chui na kong kan ti boy thei je hi a chiang viewin ka shai to na pomo tul mi lawa ram thar lampanga han han tan ania khoi tang lo chuak tak niang mo ti roing poni se chiar zom leng o dang hi mei che kutlak tu la zong zel tin kan mu zom le ta he ta yanin ti chonin hei a video kha chu sele soi nu kan mu vek to kha chu ron display tlaga pok ngai lem lo wade ti chonin ni zan niriat thlasom pani kumsani somni palia me papakatin me che pakhat ku ta thlak lai video social media dar chiama mi pa khamman alani lo he thu boy chungchanga hen kulikon police station a thu boy jelu ni police ne atanga bengwana thu don danin me che ku thlak tu hi me chian hen hian anom na chin hriat thei alani lova ngor taka zon zui mek zelani an mobile phone an switch off ve wangin an chin hriat thei alani lo tine Mizoram State Commission for Women talan danin me che ku thlak tu laka hian vo in ni kwa thlasom pani kumsani somni pali hian mei chelaka leilan na lantir na thubuai BNS section number 74 2024 noya zielo ani tenia kutlak tu hian thiam lo achangani chuan arei lo bera kum khat jail tang tura shem ani dona atan hun chung hi kum nga thleng po sei the ani ba ka poisa choi tel tir thai ani bokani BNS section 74 hi shem na non ziak lang boka ron soi fe kherangai om love talan tu angin police atanga bengwa na thudon danin
amei chenu biak poni to a amei chenu in police a thil danin in ngai zong ania mi pa hi chan mari west ni in ni zan an holo ve ve police chon mi pa le mei che biak pon tuma mobile phone an switch off ve ve chan mari west khotlang throi tu population me chu ngai ang deuh tho kha ani MSCW in kutin thlak na ma an la kan sia liang Mizoram State Commission for Women MSCW chuan niriat thlasom pani kumsani somni palizana mi papakhatin meiche pakhat kholai kutathlak lai CCTV footage dar chungchanga su moto into boy ziaglut MSCW chuan khatianga walau taka kutin thlakna atleng kha ngai thutak ngai takani ti talangin he thil thleng hi meiche zomna le digna chanvo ti borban na nasatak ni in commission chuan angai nunrong taka kutin thlakna niala na wangin commission hian su moto cognizance lak ngei theina tur case ni na ria MSCW case number 80/2024 suo moto haziak lutani hanti Mizoram Police Depo biak zui anni ti talangin MSCW chon thudon danin hetil thleng awang hian Kulikon Police Station case number 117/2024 dated 9/12/2024 under section 74 BNS chu anziak luto police an hetianga rang taka case anziak lut ngal le chaktaka chuina an kalpui zui hi commission chuan lomom tin poi khoi tu chunga dan anga shemna zui ngay thay nan chak taka malang zui ngay ani an bay say tinia MSCW chuan kutwar tu hian inen kol zui na MAMAWH ti po hi ngun taka en zui ngay ni ti talangin medical report chale filfai takom thay nan te chataka en kol zui ani ti te hi police te hian an ngay ven zui zel bay say ani tinia news ay kal thel ngay ka shelawa an mu lo thu han soy boxya mo ta hianin hetiang do lekhen ani ziak boxya tu na ka sir takang kan chung ko tam takin kanin bul le avel lang thei tura CCTV kan voi mi puite himna tan po thilpoi mo ta kania hetiang thil dom lo alo thlem chang hian rang taka police jet tir hi van tlang emo khotlang ral mo na kan mo phurna ani ti hria jela poi mo hle ati MSCW tarlan danin an order mang hian officer in charge Kulikon Police Station chu heti thlang chungchanga an malak tan cheka an hlena ron thlen tura mei senia voina tanga chiara ni sari chungin report thelu tura mei seni hetinga poi khoina video dar zau vak hian mei setan torna dang athen bel thei awangin social media platform sang sanga lo thedar tu te po in video lo delete ram turin MSCW chona beseya video dar zelo na tura mala zui turin officer in charge cybercrime police station po an besei ni tikhane poni se hi MSCW te hi an che thaview maya anon cherang boka me che te chunga leilena chungchanga hianin anon che thatak zetani kan te ti chuanin khati zong kha hemi chungchanga news kan mu thei hi ani hria an mu thu chua alom lova chuwang chon an la mu lo tura kan ngai phot tiang ke chuan maro chu hei hi i video lo en lai hi chon an lo mu le to poni mei thei mo kari ko thun lai zan lai ania chuwang chonin karon public hun kami karon publish hun hi chu cover nu khani le dona chuwang chonin news update thei reng ani maro chu lo tura chon ngai la amak ang reng viau mai hian pani chanchin hi mo chon chu Hmeichhia hi kutthlak ania chumi ni chuanin anin nial ti kha chu chiang reng mai thu in ba pal na kha ti kha chiang reng maya ti chon kutte hi lanin thla kha ania maro chu a Hmeichhia le ami pa te hi an ho lo tlat lai hi amak viau chu katia nge nia a Hmeichhia hi kidnapping ang zong do hianin an local pui ta mei nge mo a ho chuanin report te pon siam anga tunge ni te pon laman theinga an ma ni te pon man theinga chumi lau thong choni na Hmeichhia te po hi an lo kidnap ve ta mei nge mo kidnapang kheisang te pon akal thenga nge an ni pani hi in ngai zong ani chon ami pa hianin ru ka tumanga a Hmeichhia hi lo tang ve laklo te pon ni ve thei poka thil ni thei tam taka tamani mo chuwang chonin an la mu lo ti kha kan thudon na le kan news kan mo nun berani miau maya poni se police ten case an chui dona an chui meka chui choi har don lo viau in ka sheboka a Hmeichhia ten thato ami pa ten thato bokan ve kan ria chuwang chonin an mu har viau ni chon thalak ang zong te po in lo mu ni chon ti ang te po kha a fu viau mei thei bokani mo ateng te kha nia eng po ni se an chanchin an shelawan chung te pon a chanchin hin shelawa Hmeichhia chanchin he chu an ngai po thalo viawanga rilu nuam takin anom in karing lova rilu ha tak rilu in mun sang sang adap kwalanga chu tiang reng chon hunan manganga kuttatuara han fanuin kuttator ba ka aron holova khoyange umpo an shelawa pon an switch off boxia
amang an thlak viewin ka ringa a Hmeichhia chung te tan hian maw bik takin eng pawh ni se an chui chuak ngei tura chuan in ngai phot tiang